Kongani EFC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka Birdman, Mr. Bird News. Call me EFC Excellency, Honorable Chance Survivors, aka Birdman, Mr. Bird News. Call me Mr. Bird News. KD Chrisodama. KD Chrisodama. Ini chiru majite ya churi. Kung ini penu ngai tika penyu mini. La pen pa KD Chriso ka ngata wunya eken tu nanu KD Chriso dano mo ming. Dano mo bapel kuji. Ana ngini iyo ne liek ken. Eru kare liek mai bapel kuji. KD Chriso ini berwe gen ma peke chamni kare yana ming do. KD Chriso. Yin kare yana poyaro. Yin be kare te kien jo mageti ga mer luenyi kum kakane we. Itiga mieto beri kien jo magi mia chilu. Titege pa kakane we. Oh, debe niyang KD Chriso. Ibi niyang ni kakakara vup. Ibi niyang ni kakaka itiga luen piera. Umera pay go reverse. Umera pay chak luen kumgi. Pian Johnny Raj. Dak Johnny pigi me opportunity mo ken for the 1 day. For the 1 day. Johnny pigi me niano. KD Chriso. KD Chriso inini elong iwatik niyang ni KD Chriso kara pedano mo. KD Chriso me bien ka wachuni balalo pege romo chero. Da open la peni kina anatika da yeno wini KD Chriso me ngamo doge ma right da KD Chriso nawe gien ma pege chamoni. KD Chriso wachuni won ma chara churi won ma do merni balaro do cheto ne mo merre balaro cheto ne won utigi chene mit utigi chilling mit wa chilling pa balaro wa go ake le ba churi ko won win ko la pen pa KD Chriso ene tinyuta nyurni dan mo ba pe dan mo be popo kwa da KD Chriso ene edo beru the fight of the fight dak an Luen ma an aka the bad news o airport. KD Chriso gen mai wajole inene tuan mistake mo ma KD Chriso ka riek beni kwa kija bara churi ka riek beni kwa kija bara churi bien le ini temo luen mo mer ki recruiting in iken jo mo mer ki negio dar in kare mer ber ken jo mo mer ki negio KD Chriso America penyi kong miero beri kien jo mo mer ki nek gioni wa mo mer ki de gioni dak wan ko ta pege da ga ite mo lwenyi kuma churi an macharo aka the bird man the bird news ki yero ana ye ki kien jo ma gibu timo operation this time ki yer ana ya ki machalo la dit paluo ki yer ana machalo won kom paluo da ka ikero mingi ano mere anen yo mi cleaning yino umera cleaning yino da KD Chriso umera bi kwa akija umera bieni kwa akija pede loko mo tie ma pat ma ini bi bieni chao ki kwa akija bara churi bi bor an aka the bad news etro bara churi nanwe mistake mai tim me agiki da KD Chriso ka ke chwaro ina chwara ni jack luen pia churi ibi to ma kale ini po rom mo ma nya no pia rom da mano duel ini pia karo KD Chriso no ini to tuora weki wiri ikum ngate mo ilweni kum ngate mo kani chak lweni kum kaka KD Chriso ini bito ata da bito to style mo ma pepi nyang tiene pian an macharo an ruot pa churi da ke yer are ma tiet macharo won kom pa churi ineno anata ta ma ke yer ane ineno anata ta we ke yer an Mr. Bad News. Mr. Bad News. KD Chriso dama. KD Chriso dama to timu liga ki kume. Dako no watam ni KD Chriso tika lwen ke luwa kara chel. Eto KD Chriso kara meru ngake style mo mate bad. Style mo mate bad news. Da KD Chriso ibi to style. Kapi ini bieni kwa ukija bara churi KD Chriso chi yen kuwe ni tika marach.
KD Kristo ka in pe bien kwayo kia bara churi ngeni kuone di kamaraj. Pieni bi to alany mo ma KD Kristo in the bad news. An party ka lok me bar wing you. Dak an party ka deng bola ming mo KD Kristo. Abien America wocha wa dak ene pe warning. Ero tamana no mera bi wochi. Mana tamana kere no mera bi wochi KD Kristo. For ni an aka the bad man. Mr. The Bad News. Ana mini tam. Kai kwero chi yungek nirio. Kai kwero winyu lokpa aka the bad man. The bad news. Merok nirio. Waka wichi yin nger mwe ken me tika lwen pekara. Kai loko wiyo. Me chako chilo tekara o merok nirio. KD Kristo. Ino ni loka en lok mo maron te ter full. Lokum to. Kape ini bieni kwayo kija. KD Kristo ini pito style mo ma the bad. So lok pa KD Kristo mala niyo chan ana winyo ma be. Ma peki kwanga kwa. Dak yunu weko daka piye ke relate. Mi bien ka wacho ne. Fura neno KD Kristo tika gale mi bien ka kwayo kija bora chuli. Lok pa KD Kristo ini kapo kwayo kija chi KD Kristo bunyangi mo. KD Kristo bunyangi mo ki mingini. Lok nying maki wajeni. KD Kristo mero bieno lok nye inini. Pion to balo nye o mero bieno lok nye ni KD Kristo. Ikino ke eni lok ababang. KD Kristo ko mafut piao lok nye ni ko bieno kwa akija lok eni. Balero must go. Balero butiaro kera kital. Lokum balero no fut ana kera side. So ronke ere wieo. So dea ka ronke ere wieo mero ki cham. Pedonke rama ere neke umunake duwa. Lokum balero ini dong an aka the bad man. The kodo abe lwen ye. Lokum corruption da be kero better side. Kodong ana became ke balero. Balero must go. KD Kristo beni kwa akija. So call me EXC. Tunatika wang mo. That an pekaka ana yeto. Pekaka ana yeto. Pekaka luo ana yeto. So this time ana be lwen you. Balero must go. Call me EXC Excellency. Honorable Sun Survivors, aka Birdman, the Bad News.